Шубашкар районин адалану шул ерепе паллашнымай республика пушлыхен тевишне вғытлық пұрнышлаган Олег Николаев Арина Платонован вайлзы пыраган фермер хушалық нешіце көрчі. Выл шер-шерлы шетінтересі бейшлеть. Вещи аджа мышы шерембелікре Арина Платонова профессибе инженер. Мыжыры Дмитрий да шавьенебех пелюильня. Анжақтай улашки вғытрах изенешне пужарасы берги пушватма бұшлана. Вызыне шерлаба усламдыва сыйлертне. Шамрык мыжыр, пөлдер вадыр сотай лаптық шинже италерен күрзегеліне шер жерлын кальджинелартна. Кыжалвара 2 миллион ытла денге патшалық пулыжы вейлзе уя тадағанлылатна. Пірремеш туғыжа күндағы жал шыртме уехин пушламыжынже пуштарза гертне. Аваны шлезень, тұрыш сабықсан, бұл хыйындуғы жібе пірремеш юрченех савындараса жана шыгунда. Пілдерчінні бекте мен хура кергуннеченех шырлабыштарна. Платонов сем иге терлебе ішлеші. Шултрада пылак, чазыр жеген сорт туғы жібеде савындарать. Бұл биде чырлыне нумай барать. Чижек кеземден нумай сивитне енеле бір живон грады сарананзасын. Я бір пленка ба витме бушла, пар перен пленка зам дугаба. Валара перен унда пленка айнча ожа. Малара хамыр ешпах әлгірзе бұны бұлзан халі алызем шитме бұл жештет фермер. Шырлабыштармагына шерім шингерлі, үті іште зағалмар. Шавынбада шүргунерен кергуннечен хереге яғын шин бұлышма жүрейд. Валентина Казаковын ушкыне замахран, шене кальджадова себе дырыжать. Онда усы ярса толдан да демтер шех вазе тазаца класса тугап бірді, онда тазадап бірді. Шағында я контейнерзам жіне тыпра толдарса чиксе хорап парлат. Ма тымарланса шерпленме. Тымар ярса шерплензеларса сынвазене рана жіне көшерсалар бір. Республикара шершірлібе шіне дырза ішлеген пызық хужалықсем виші тыватты гына. Усламды вастыгензем жневара ку самай тубышлы шутланать. Эффективность гектарды per гектар жинже нумарах туза илестезе, ялангалажа per вурчку нумарах пулдырдезе. Если тыры шигультурзем туза илес пузанынде, per гектар жинжен кыжал кейбек шул бузан, бун биліктен кебе тыры зутсан, водыр билік сәтіне урожайность пузан, алы биндаран туза илме булате бір, шлез илме булат. А кундан де per гектар жинже 5 миллион журы, 2 миллион денгелік шлез илме булат. Ну, лайхрак шлезен тада бузыкрах. Арина Платонован хрещен фермер хужалығынже шыржырлын лаптықне үстерзе бұрза пилік гектара жидерешін. Шимеш веделсеге асран иге жулда бірре кальджашын етме балыртна. Халихе тухышын ытларах пайне мускава задашы булзан малашне хамырдырыхри ыты предпринимательзіне явыштарза кооператив ергелешін. Унчухне ширлана хамыр батрақ тербейлезе упрасы, терлі жимеш хадерлесі, вырынды халыға ішпедевіштересі бергейде ушынақ калашма буля. Олег Николаев хамыр республикари пужарулы фермерзіне ялана хавғаландарма хадеррине палыртря. Чавашен Галарамвале, Алиса Александрова, Виктор Степанов.